uyu nguyu nyuma yo kwibaruka abana 44 nabo andi benshi ngo atazi umubare wabo, aravuga ko ngo yiteguye kabisa, yiteguye kubyara barumuna babo. Ayo tubana ku kimakuru Kibondo News, bagira bati umwana kwisonga kabisa. Hano baragira bati Batanzi Mariam, ni byo zina rye na Batanzi Mariam, wamenyekanye nka Mama Uganda cyangwa se Mama Africa. Nyuma yo kubyara abana 44 avuga ko igihe cyose yababonye umugabo yiteguye kubyara abandi bana, cyane ko we yumva ko akiri muto ku myaka ya 41. Nabatanze avuga ko aba bana bose uko ari 44 yababyaye we ubwe bakava mu nda ye wenyine, aho imbyaro ya mbere yayibyaye ubwo ni urubyaro rwa mbere rubyaye ku myaka 13, hanyuma yuko ashingiwe ku mugabo w'umusaza ngo amurutaga cyane kuko yari afite imyaka 57. Amushingiye afite imyaka 13 ku musaza w'imyaka 57. Yabivuze mu kiganiro yagiranye na nimwe mu mateleviziyo yo ku mbuga nkoranyambaga, ahagaragara ari kumwe n'abana benshi cyane kandi basa n'abari mu kigero kimwe arimo kubagaburira. Uyu Mariam Nabatanzi avuga ko yabyaye impanga z'abana 4 inshuro 5, ubwo n'abana 20 kabisa. Ubundi akabyara impanga z'abana 3 izindi inshuro 5, ubwo n'abana 15. Ubundi abyara impanga z'abana 2 ku mbyaro nanone 5, ubwo n'abana 10. We ubwe muri cyo kiganiro yakomeje avuga ko abonye undi mugabo akamukunda bakwibanira, ndetse ko yiteguye kuba babyarana barumuna baba bana 44. Aterega kubyara ntabwo ari bibi. Atunga urutoki umugabo ati mwebwe tubyarira nimwe babi. Ati umugabo wese mwakundanye aba yifuza ko umubyarira, ariko inshingano zo kurera zaza akakwitarutse. Icyakora avuga ko yakuze yifuza kuzabyara abana 7 kugira ngo nibura azibe icyuho cy'abavandimwe be bapfuye, kuko yumvaga 5 muri bo azabita amazina y'abavandimwe be 5, naho abandi 2 bakaba abe n'umugabo we. Ngibyo ari byo kwa Batanzi Mariam. Simbuke kuri icyo cyamakuru rero Kibondo News, ubudasigaye urebe ibyo nkuru n'izindi. Atujye cyamakuru cyitwa ukwezi akadomo rawa, baratuka ku musore yabengeye umugeni mu bukwe kuko nyina atishimiye umukazana. Ni nkuru ikomeje kuvugisha abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga amagambo menshi, aho umugabo ukomoka mu gihugu cya Tunisia yabenze umukobwa bari bemeje kubana mu bukwe hagati, nyuma yo kubisabwa na nyina amaze kubona ububi bw'isura y'uwo mugeni ndetse n'indeshyo ye ngo itaramunyuze. Baramurebye abati umukobwa uzanye hani mubi, uko areshya nabyo si iby'ubu ngubu, reka jyana. Uyu musore utavuzwe amazina ariko amafoto yakaba yashyizwe hanze, akomeje kunengwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nyuma yo gusabwa na nyina guhagarika ubukwe agasiga umugeni we aho ngaho. Amakuru avuga kuri ya mukecuru ubwo rero wari kuba nyirabukwe w'umukobwa wabenzwe, ngo ntabwo yari yarigeze abonana ibona nkone n'uwo mukazana we uretse kumureba ku mafoto gusa. Mu bukwe rero bugezemo hagati ngo yaramubonye, abwira umuhungu we kuva mu birori kuko ngo umugeni uretse kuba ari mubi ngo ni na mugufi ngo bikabije kabisa. Haba birebye ku ifoto sinzi mubi avuga. Amafoto agaragaza ubukwe rero ngo butangira kabisa, umugeni witwa Lama Arlawabawi amwenyura mu ikanzu y'ubukwe, ariko umugabo we asa n'ufite ipfunwe ndetse yihanagura icyokere ku gahanga. Uko byagenze rero nyina aramubwira ati irukana. Birangira mwirukanye none abantu bari kumwamagana batese ubundi ko ari waramukunze umuzi. Mama wawe niwe agomba guhitiramo. Rero byatumye abantu bavuga amagambo menshi kabisa. Ni inkuru asaba cyamakuru ukwezi akadomo rawa, ukagenda ureba n'ibindi byinshi cyane bijyanye nayo.
ayo n'amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru bitandukanye twe tugenda ducishamo amaso rero. Donald Trump yigeze kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika ndetse ku munsi w'ejo nakubwira ko yabyivugiye ko ashobora kuzagaruka ejo bundi mu matora ataha. Aravuga ko agiye guhagurukira ibinyamakuru byose byamusebeje. Uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump kuri wa gatatu yatangaje ko yamenyesheje CNN ko afite umugambi wo kwirega icyaha cyo kubera ko icyaha cyo kumusebya ngo kubera ko yanze gushyigikira amagambo ye ataraha agaciro ko uburiganya mu matora bwatumye atsindwa na Joe Biden muri 2020. Mu magambo ye nyirizina aragira ati namenyeshe CNN ko nshaka gutanga ikirego kubera kunsebya kwabo inshuro nyinshi. Agira ati nzanatangira ibikorwa byo gukurikirana ibindi bitangazamakuru byansebeje kandi bisuka rubanda ku bimenyetso simusiga by'uburiganya mu matora muri 2020. Niba rero ku itariki 21 z'uku kwezi yandikiye umuyobozi mukuru wa CNN Chris Leach ndetse na vice perezida mukuru akaba n'umujyanama mukuru David Vigilante abunganira Trump batanze ingero nyinshi aho bakomeza bavuga ko uwahoze ari perezida yasebejwe. Bagira bati kubera iyo mpamvu ndasaba mu izina rya perezida Donald Trump ko CNN ihita ikuraho inkuru z'ibinyoma kandi zisebya, ihita itanga byuzuye kandi bikwiye gusubiramo amagambo yavuzwe hano mu buryo bugaragara nk'uko byari byashyizwe ahagaragara mbere, no guhita ihagarika gukomeza gukoresha ikinyoma kinini no kubeshya igihe isobanura imyizerere ishingiye kuri perezida Trump ku bijyanye n'ubuziranenge bw'amatora yo muri 2020. Umugambi wa Trump w'amezi menshi wo kugerageza kwanga ko yatsinzwe na Biden washyizwe ahagaragara na komite y'inteko ishinga amategeko yagombaga gukora iperereza ku myigaragambyo yabereye kuri Capitol ku itariki 6 Mutarama 2021. Ayo yavuze Capitol ugiye wumva aho inteko ishinga amategeko y'Amerika ikorera. Byibuke ko ubwo Trump yavuga ko atanyuzwe n'ibyavuye mu matora, abo nakwita abafana be bigabije iyo nyubako barayurira ibikorwa bimwe barabisenyagura ndetse hapfira abantu. Uburundi buravuga ko yareza mu ibanga ingabo mu gihugu cya Congo. Umuryango w'abantu uburenganzira bwa muntu mu Burundi witwa Human Rights Initiative cyangwa CBHI ivuga ko kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 iki gihugu cyohereje abasirikare bacyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo bahangane n'inyeshyamba zirwanya ubuyobozi bwo mu gihugu cy'u Burundi. Uretse abasirikari, BHI ivuga ko muri bo harimo n'urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi arozwi nk'imbonerakure rwagiye muri izo operation. Kuwa gatatu uyu muryango muri raporo washyize hanze wavuze ko abasirikare b'u Burundi bagiye kurasa Red Tabara. Aho bagira bati abasirikare benshi b'u Burundi n'imbonerakure basaga 1000 bagiye muri Congo abikurikiranye muri 2021. Bakomeza bagira bati kuva mu myaka 10 ishize abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bagiye bajya muri Congo. Tukiri muri Congo reka twerekeza ahitwa Ibeni wahumvikanye urufaya rw'amasasu rw'abigaragambye bashaka kwinjira mu nkambi ya MONUSCO. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo mu kigo cya gisirikare cya Beni humvikanye urufaya rw'amasasu cyane mu kigo cya MONUSCO abwo abaturage bari bariye karungu kabisa bagerageza kwinjira mu nkambi z'abasirikare. Biravuga ko amasasu yavugiye mu duce twa Madiba ndetse na Bokene turi mu majyaruguru y'umujyi wa Beni ahari ikivunge cy'abigaragambyaga bagerageza kwinjira mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na bamwe mu basirikare ba FARDC bahise bahagoboka bahabwa inshingano zo kurinda ko abaturage bariye karungu bashobora kwinjira mu kigo cya MONUSCO nk'uko byagenze i Goma. Ubwo amasasu yumvikanaga abigaragambya ngo bahise batangira gukwira imishwaro anabwo hahise hagera imodoka ebyiri z'ingabo z'igihugu FARDC zije kureba ibibaye. Imyigaragambyo yamagana ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatangiriye igoma kuwa mbere ikomereze Butembo kuwa kabiri. Kuri uyu myigaragambyo ikaba ikomereje Beni, Nyamirima ndetse na Sake muri Kivu y'Amajyaruguru. Imyigaragambyo kandi yanabaye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahahise hapfira abantu bane bafashwe n'insinga z'amashanyarazi zarashwe zigahanuka. Gusa leta ya Kongo yatangarije abaturage bayo ku mwanzi bafite kuri ubu ngubu yitwa M23 atitwa MONUSCO. Ayo nayo ni amakuru yasohotse. Urukiko rwasabiye igihano gitangaje umusore wishe umukobwa amuhoye ko yanze kumubera umugore.
umucamanza rero wasabye ko umusore wateye icyuma umukobwa bigaragara ko amuhoye ko yanze ko bashyingiranwa yicirwa kuri televiziyo imbonankubone mu gihugu cya Misiri. yavuga ati bagomba kumwica abantu bose babireba. Mohamed Adel ufite imyaka 21 yahamijwe icyaha cyo kwica umunyeshuri biganaga muri kaminuza ya Mansura witwa Naira Ashraf kuko yanze kumubera umugore, aho urukiko rwamuhanishije igihano cyo kwicwa ku itariki ya 6 Nyakanga kabisa. Hano baragira ati urukiko rwasabye ko iyicwa rye byazakorwa imbonankubone kuri televiziyo kugira ngo ibyaha nk'ibi bitazongera kubaho mu gihe kizaza, abantu bose babifateho isomo. Ibaru urukiko rwandikiye inteko ishinga amategeko igira iti kubitangaza imbonankubone kabone niyo byaba ari agace gato bitangira bishobora kugera ku ntego yo gukumira icyo cyaha, ariko ntibikwiriye kugeza aho bari kumwica. Bazajye gutangire kumwica ababigaragaza agace gato ariko ntibajya kumwica burundu, ibyo ngibyo batabigaragaza. Ibyo ngibyo niko babivuze rero aho ngaho nyine ko ariko urukiko rwabyandikiye inteko ishinga amategeko rusaba ko icyo cyemezo cyazashyirwa mu bikorwa. No kubitega amaso ku icyo gihano ko bizagenda. Reka dukomeje nani makuru nkubwira ko wahoze ari kapiteni mu ngabo nyuma akaba pasiteri wafunzwe ashinjwa kwiba. Wahoze ari kapiteni w'ingabo nyuma akaba umupasiteri witwa Michel Julio Efa yataye muri yombi mu cyumweru gishize azira uruhare yagize mu bujura ndetse n'iyicarubozo. Yafatiwe mu mudugudu wa Akaba Ese ku birometero bike uvuye Sangmelima mu majyepfo y'igihugu cya Cameroon. Uyu ngo nk'uko ibitangazamakuru byaho rero komeza kubivuga ngo byose byatangijwe n'igitero cyagabwe kuri Jean Sylvain Mvondo, umuyobozi muri gahunda y'ishoramari rusange muri Minisiteri y'Ubukungu. Yatewe mu ijoro rya tariki 14 kugera 15 Kamena anyuma y'iminsi mike avuye mu mahanga kwivuza. Akwema kugera 16 Kamena nyuma y'ibyumweru bike agabwe igitero. Umwe mu bakekwa yataye muri yombi n'abashinzwe umutekano. Iperereza ryatumye Michel Julio atabwa muri yombi kandi n'umushumba mu rusengero rwa Jean Baptiste hariya muri Cameroon ruzwi nka EGBC niko rwitwa. Abaje kumuta muri yombi rero bakaba barasanze yarabaye kapiteni mu ngabo z'igihugu, hanyuma aza kubivamo aragenda ajya kuba pasiteri, none birangiye afunzwe uko ngo basanze ngo icyaha nawe kimuhama mu bijyanye n'ubujura ndetse n'iyicarubozo ryakorewe uwo muyobozi wagabwe igitero n'abajura. Amakuru y'intambara akomeza kugenda tutumba. Yitwa Kim Jong Un yakoze mu jisho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yiyemeza guhangana nayo igihe bibaye ngombwa. Korea ya Ruguru yiteguye gukoresha ingufu zayo za nucleaire mu kwirwanaho nk'uko perezida wayo Kim Jong Un abivuga. Mu ijambo yatanze mu birori byo kwibuka intambara ya Korea, Kim yongeyeho ko igihugu cye cyiteguye bihagije intambara ya gisirikare iyo ari yo yose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya leta bizwi nka KCNA. Aya magambo atangajwe mu gihe hari amakenga ko Korea ya Ruguru yabirimo gutegura kugerageza ikindi gisasu cya nucleaire ku nshuro ya 7. Mu kwezi gushize Amerika yaburiye ko Pyongyang, rero tuvuga Pyongyang ubwo n'umurwa mukuru wa Korea ya Ruguru, ushobora kugerageza iki gisasu umwanya wari wo wose. Korea ya Ruguru yaheruka kugerageza igisasu cya nucleaire muri 2017, ariko umwuka mubi ukaba ukomeje kwiyongera muri icyo kirwa cya Korea, hagati ya Korea nyine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intumwa idasanzwe y'Amerika muri Korea ya Ruguru Seung Kim ivuga ko Korea ya Ruguru imaze kugerageza ibisasu bya misile bitari bike muri uyu mwaka. Avuga ko ibingibi bigaragaza ko bari kwitegura intambara. Mu kwezi kwa gatandatu Korea y'Epfo nayo yagerageje ibisasu 8 byayo bya misile. Mu ijambo ryagejeje ku baturage rero mu kwizihiza uyu munsi, Kim yavuze ko ibyago bya nucleaire biterwa na Amerika bisaba ko Korea ya Ruguru igera ku gikorwa cyayo cyihutirwa cyo gukomeza urwego rw'umutekano. Yongera ko Amerika ifata nabi imyitozo ya gisirikari aho yifata nk'agasuzuguro.
bamwe bifata nk'agasuzuguro. Kim kandi asa n'uvuga ku makuru avuga ko Korea y'Epfo irimo kwitegura igitero cya nucleaire gishobora gukorwa na Korea ya Ruguru no kwitegura muri rusange igihe yaba itewe. Yavuze ko aramutse agabye ibitero kuri Korea y'Epfo ayikura ku ikarita y'isi, ariko Korea y'Epfo ikaba yatabarwa na Amerika, avuga ko atabura guhangana na Amerika igihe byaba bibaye ngombwa. Mukanya n'ubutumwa. Ikuzani buntu paki rw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubona iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet rw'iminota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose, kanda akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1.5 ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10,000 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Angaye nguko rero mu yandi makuru magufi nkubwire ko mu gihugu cya Uganda Janet Museveni umugore wa president Yoweri Kaguta Museveni ngo agiye gusengera abasabitswe na ruswa. Hanyuma kandi Cabo Delgado ni muri Mozambique ibyihebe byagabye igitera hitwa Nankate, byinshi muri byo bifatwa miri ako byari byamanje kwica abaturage. Muri Somalia kandi igitero cha Al-Shabaab cyahitanye abaturage 9. Dusimukire Kicukiro, mu karere ka Kicukiro. Polisi yagaruje moto rero yari yibwe, wayihisha afatwa asubiye kwireba mu gihuru. Polisi y'u Rwanda ikaba ikomeje ibikorwa byo gufata abajura biba moto, aho kuba 25 Nyakanga yafashe uwibye iyo mu bwoko bwa TVS, afatirwa mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akagari ka Murinja, umudugudu wa Nyabigugu. Yafashwe nyuma y'iminsi 3 gusa. Hafashwe abandi 3 bari bibye moto 2 mu turere twa Nyagatare ndetse na Nyarugenge. Baribwe rero ngo yarafashe rero ngo yarafashwe atabwa muri yombi ubwo yaraje gufata iyo moto yarahishe mu bihuru. Mukanya ubona gusogonyeza kuri aya makuru nakubwiye ibijyanye na gaze. Gaze yo mu kiyaga cya Kivu ishobora gutangira gukoreshwa mu guteka muri 2023. Abatuga ko mu mpera za 2023 abaturarwanda bashobora gutangira gutekesha gaze yacukuye mu Kivu, ari mu gihe hakomeje umushinga wo gutunganya gaze yo muri iki kiyaga ngo yifashishwe mu guteka mu nganda ndetse ikaba yakora no mu nganda ndetse no mu binyabiziga. Mu ntangiriro za 2019 guverinoma y'u Rwanda ngo ihagarariwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gaze n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB byasinyanye amasezerano na Gasmet Energy Limited azafasha iki kigo gucukura no gutunganya gaze metane yo mu kiyaga cya Kivu. Umushinga ugomba gutwara miliyoni 400 z'amadolari ukaba urimo kubaka uruganda rucukura gaze mu kiyaga cya Kivu, aho Gasmet Energy Limited izacukura ikanatunganya gaze metane ikayitwara mu rundi ruganda ruyitunganya nyuma ikajyanwa ku isoko ry'imbere mu gihugu ndetse n'iryo mu mahanga. Musanze inkuru yanditswe ku binyamakuru hafi ya byose byandikirwa hano mu Rwanda ni ijyanye n'umuganga bivugwa ko yasambanije umwana w'umukobwa akaba yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Urukiko rwisumbuye rwa Musanze rwakatiye Maniriho Jean de Dieu igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe igihano cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 mu iburanisha ryabaye kuwa kane rero ari ku munsi w'ejo. Ubushinjacyaha bwaregagamo Maniriho ibyaha byo gusambanya hano gukuramo inda undi no kwica byakorewe Iradukunda Emerance w'imyaka 17 mu Gushyingo 2020. Uyu muganga ashinzwe ibindi byaha birimo icyaha cyo gukuramo inda. Urukiko rwanzuye ko kitamuhama kuko nta kimenyetso simusiga kigaragaza ko Iradukunda yari afite inda kigeze kigaragazwa, ahubwo mu buhamya bwatanzwe na muganga wakoze isuzuma yemeje ko nta nda uwo mukobwa yari afite. Ku cyaha cyo kwica nacyo yashinjwaga urukiko rwemeje ko kidahama Maniriho kuko ubushinjacyaha butigeze bugaragaza ibimenyetso bifatika. Mu iburanisha mu mizi ryo kwa 8 Werurwe 2022 urukiko rwisumbuye rwa Musanze ubushinjacyaha bwari bwasabiye Maniriho Jean de Dieu igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwavuga ko icyaha cyo gusambanya Iradukunda cyakozwe na Maniriho mwibazwa yakorewe n'ubugenzacyaha we ubwe nk'umutangabuhamya n'uregwa yakiyemereye.
wasimbukira ku kinyamakuru hirya.com ukareba rero ko yakatiwe gufungwa imyaka 25. Muri Afrika y'Epfo yafashe abagore bacuraguraga nijoro ngo abasambanya amasaha 3. Hano batubwira ko muri Afrika y'Epfo havugwa inkuru y'umugabo wafashe abagore babiri bari baje gucuragura iwe, hanyuma arabafata bashyira mu nzu atangira kubasambanya. Nkuko umutangabuhamya bivuze ngo abo bagore babiri bakekwa ko ari abarozi baje ku rugo rw'uyu mugabo, bajya inyuma y'inzu mu masaha ya saa 10 mu rukerera, ababona bambaye ubusa bariho bacuragura. Wabonye abagore yihutiye guhamagara nyir'urugo kuri telefone, ahita abyuka nkuko niko kubafata abakingirana mu nzu atangira kubasambanya. Uyu mugabo witwa Mugane Alfred afite imyaka 43, atuye mu gace ka Sasera. Alfred ngo yatangarije police ko icyatumye afata icyemezo cyo kubasambanya byatewe nuko yabonaga ko bamuroze. Polisi yahise ita muri yombi abagore ndetse n'uwo mugabo bajya guhatwa ibibazo, gusa ngo bahise barekurwa. Uyu mugabo ngo yasambanije aba barozi mu gihe kingana n'amasaha 3 yose. Iyi nkuru dusoma ku kinyamakuru Rwanda.rawa. Raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima itwereka ko COVID ihagaze. Ku munsi w'ejo hapimwa abantu 3107 basangamo abantu 13 bafite COVID, uko ari 13 bose baragaragaza ibimenyetso. Nyuma rero muri iyi minsi 7 ni umuntu umwe gusa winjiye mu bitaro, kuko ku munsi w'ejo nta muntu winjiye ndetse nta n'urembye, nta n'uwo cyahitanye ku munsi w'ejo. Iminsi 7 yose irihiritse nta muntu gihitana. Nkubwira ko ku bafite COVID 5 nabo mu mujyi wa Kigali, Ngororero ni 4, i Karongi 3, i Muhanga 1, ahandi hose hasigaye nta n'umwe wigeze agaragarayo.